Gardon Nilimonjerong Pipit Pinibirta Arju Ponikha Pang thek thek the atum Gita Mondir alo mekai pichok Patuya jo jerlo pormalo Borpathar police station ke parlo number bagan Gita Ashram amondir hem arpong sekwangsi hem arlo lutchokamat kidoan mondir arlo kidoan ason pang thek thek the atum mekai pichok make kichopon ahormulake harmonium amplifier lapen paleng piri anta mecho atlo pasi pherang yetum karjo hot nang thandul Anparta Lakhainga Raplidio Pani constituency MEC Sorbon Kumar Telenga Sitami Adiman Nanghumrikiwang Jia Phan Sitami Hadagara Tumpen Kachoningri Pedopon Lapan Labang Solam Arjulongsi Borpathar Police Tum Adimaklong An Humri Dampen Kidoanasai Chipari Dengpo News Text Report Karbi Anglong News যোৱা কালি সন্ধিয়া মই এই নামঘৰত আহি আৰতি বন্ধনা গাই চাকি বাতি নিমাই কাৰেণ্ট চাৰেণ্ট নিমাই আমি নিজৰ ঘৰ হ'লোঁ আৰু সব লাইট চাইট সব মই বুটাই দিলোঁ গতিকে যোৱা কালি ৰাতি কোন ব্যক্তিজন হয় এইটো আমাৰ এই আশ্ৰমখনত সোমাই গীতা মন্দিৰত আমি সদায় সপ্তাহতে একদিন দেওবাৰ দিন আমি ইয়াতে ভজন কীৰ্তন সৎসং কৰোঁ ল'ৰা ছোৱালীক আমি শিক্ষা দিওঁ আমাৰ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক আৰু কিছু জ্ঞানৰ আমি ইয়াতে চৰ্চা কৰোঁ আৰু এইটো যি কৰিছে আমাৰ আশ্ৰমত এইটো কিন্তু মানৱতা হিচাপত কৰা নাই আৰু এইটোতো একদম পুৰা মই দেখি পাইছোঁ এইটো ধৰ্ম বিবাদ কৰিছে আৰু যি আমাৰ বাদ্যযন্ত্ৰ আছিলে এই বাদ্যযন্ত্ৰও যি আমাৰ সাধু সন্তৰ কাপোৰ কানি আছিলে বক্সাত এই বক্সাতে আমাৰ এমপ্লিফায়াৰ আৰু আমাৰ নাল আছিলে ঢোল আছিলে আৰু আমাৰ হাৰমনিয়াম আছিলে এইবিলাক সব দি পেলাই তাতে জ্বলাই দিছে আৰু পালেঙো জ্বলাই দিলে আৰু বেৰো কাটি দিলে আমাৰ ষ্টেজত যিবিলাক নেকি ফটো আছিলে আমাৰ গুৰুজনৰ এই গুৰুজনৰ ফটোবিলাকো সব দলিয়াই দিছে য'তে ত'তে আৰু এই আশ্ৰমত জুইও লগাই দিছে জুইটো এনেকা লাগিছে যে মানুহে দেখিলে মানে মানুহে কৰিছে নে জানুৱাৰ কৰিছে এইটো ক'ব নোৱাৰে যে এনেকা লাগিছে আশ্ৰমখনৰ পৰিস্থিতিটো আৰু এই জীৱনত আজি আমি চাই পাইছোঁ যে আমাৰ এই অঞ্চলত বা এই জাগাত যে এনেকা মানুহ জীৱিকা হৈ আছে আৰু তেখেতক অতি শীঘ্ৰে যাতে আমাৰ পুলিচ প্ৰশাসনো আহিছিলে তেখেতো ইয়াৰ ৰিপৰ্ট লৈ গ'ল আৰু তেখেতক ধৰিবলৈ বা ষ্টেটমেণ্ট ল'বলৈ বা জানিবলৈ এইটো বস্তুটো অতি সোনকালে আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু আমাৰ যি লোকেল MSC আছে আমাৰ সৰ্বন ডাঙৰীয়াই মই অনুৰোধ কৰোঁ যে আমাৰ ওচৰৰে হয় আমাৰ ঘৰৰে হয় গতিকে ইয়াতে আহি পেলাই আমাৰ এই গীতা মন্দিৰ আশ্ৰমখন একবাৰ চাই পেলাই যোৱাটো ভাল হ'ব বুলি মই কথা ৰাখোঁ আৰু আমাৰ ইয়াতে যিবিলাক ইমান গুৰু ভাইবিলাক আছে আমাৰ প্ৰেমী সমাজ আছে সবকে লগ কৰি সবৰ একবাৰ পৰামৰ্শ বা সবৰে একবাৰ চেহাৰা বা সবৰে একবাৰ অন্তৰৰ হৃদয় যি কান্দি আছে এই কান্দাটো নিজে দেখি পাব যে কি হৈ আছে আজি আমাৰ এই পুনা হস্পিটেল লাইনত গতিকে মই আৰু বিশেষ নকওঁ ইমানেই কৈ মোৰ বক্তব্য ইয়াতে ৰাখি Aduya hoya puthak pini Assam lapen Meghalaya state hiniang bong kachingwai lasonsi pini aruni phaingko rapliani Assam lapen Meghalaya state hiniang bong aduya hoya puthak patahini aphong chingwai pon labang suka chingwai pon lapen Gidon lang hak regional committee ka sarkar Assam bat boro artli gibor kishim lang ya ka jingshania iwei namar ba ka ei karai ka balashim da ka sarkar ka KAAC ka haban priang da ka jingso tho lang Assam side Padojia Phan Adoya Hoi Picking Ponpo Lapen Labang Suk Kachi Picking Abanke Karbi Anglong Mas District Council Atum Regional Committee Along Nang Dudun Po Lapen Kipachini Ponto Tenke West Karbi Anglong Abanke Akisung Dutahai Sita Ke Isia Phan Pekroi Jia Phan Bor Ipo Lapen Kroi Nang Ji Athe Assam Habar Lang Pusi Pachini Pon News Text Report Karbi Anglong News
Assam side, the question of autonomous district council also there, where Assam government do not directly have a control over the land. So these areas will be little bit difficult. But as CM Meghalaya said, when there is a will, there will be a way. So we have decided to progress. We have decided to go ahead with the spirit of friendship, and we believe that solution will come out, but we don't want to put a time frame. First of all, Karbi Anglong is also part of Assam. There are administrative mechanisms where lands have been given to Karbi Anglong Council by the Constitution of India. But having said that, the representative from Karbi Anglong Council is also member of the regional committee. And you must understand that we are not two different entities. Whatever Assam government will decide will take into Karbi Anglong into the confidence, and whatever Karbi Anglong will decide, they will take Assam government into confidence. So their issue is complicated, but when we want to resolve it, it can be resolved. Morning TP upon BJP Assam pen Arpu pen Pavi Pontanglo. Morning TP Warring Avarsai Nang Pipo Po Men pen Kidokila Radapan Tanka Lak for Lakep Kien pen Ahemarit Chiki Mirongsi Radapan Warring Avarsai Pipon Hekedalo. Lasonsi Karbi Anglong BJP Klembang P District Secretary Kisan Morcha BJP East Karbi Anglong District Alangli Kachoklem Kachomathake Karbi Radapan Apharlo Kachojora Saisi Klempon Ronglo Athi Alangli Warring Avarsai Nang Pipo Lapen Tanka Laka Tanka Inut pen Inodalong Kachongthui Laki Isi Kachupanglim Angtek Klangdak Chinamlo Lasi lapuson alam kikidoko ke laki BJP asong lapuson alidar kidoko ka joksi piniar niyanta Karbi Anglong radatum jingthodon tekthedalo lasi lapuson alam kikidoko ka jok morning tipia phan tong sekot pen BJP aracharya songatum amek prang ponsi arpu pen pasang pon koklo athia langli phan arpu pen ke pasang pon athike Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Aphan sidami nong no kijo lapen CM men pen kachiparoka I ajoini pen se alangli morning tipia phan ke arpu pen pasun pantoklo. News text report Karbi Anglong News. KSA songatum pen mitri ke pasari soi jangatama phan karchoda. Nijang Karbi Anglong lakhaisi Duaramla constituency ke parlo Tengra Langso Angkangalong metric mate kebang dengki undona tumaphan KSA songpen aheman homri damsi archodam renti lasonsi labangso Tengra Langso Angkangalong pen metric mate kebang dengki undona phan KSA songpen karchodam KSA CC Committee General Secretary Ramsing Tokbi pen lanso se kangtuyang deng kachipali dunji aphan than pari tikanglo lasonsi lameting ti alangli subject hinialo later chepalong dundo Lapen Purnimarong pipi pen chenglo keongdung ari sui jangato mesen pen kepangdeng an kachepo undun pen apia po phan nongmi wan pen rentilo. News text report Karbi Anglong News. Ustame ningarong lo nili pusami hurisi nili osomar tuhan tuition thani ko la osomar tuhan tuition ke thano somar tum si chuneng si la pen peningan tame latum ang thek bang mesin ang thek bang lo chuneng dam tak name first division osomar bahini bang thom lasong e pas lo peneng da ko dakte ngalang su high school jatan same bahini osomar first division nang letter nang long lo ningarong lo lasi nilik ako kachuniri kang tungo bang lalo abang putin api apo tu maphan abang talalo osomar tu maphan log kapachali kapathek nangji pulo tangte alang tum arpu bang cicini pamika nangji jasemet per bang ke lasi haladak athan bang tum pen lapen ako osomar pusame api apo tum same lapen labangso ile tum society long bati ile tum hampang long same labangso kacha toklang krong ana thu toklang amona thu ile tum labangso kiba educational environment da kapami ponsian nangji bang si akenang so lalo aprang si bang ke foundation bang mesen nangji lalo foundation bang mesen nangji pulote non la lower primary
laso adimolong athan bang tu fan pustame ini likacun ngiri kang tu bangke la foundation olong bangke frangsi bangke kami se kapami ponsen ang ji bangsi nili bang kacun ngiri kang tu lo lancol ফুলনি কনষ্টিটুৱেঞ্চিকে পাৰলো চাৰলক তেৰণ আৰং আলং আন কাৰ্বি আংলং নিউজ পেন কাহমৰিদাম ফুলনি পেন কাহিলো কিলোমিটাৰ ইংকৈ সছে ইংলং কেdo আৰাতাতুম আলং ভেৰাংকে পেন হুমৰিদাম সি কিদু কিসুংকে বয় আলাম আপুথা কাচিং কি কাচে থান হুলাদা কেdo আৰাতাতুম পেন নন পুৱান্তা সৰকাৰ পেন আকেৰাপ থাংনাতা লংপন পিলাং লাছন সি মোবাইল নেটৱৰ্ক কাৱে কাচেলেং আতৱাৰ কাৱে মেৰি হিংকেলে দামদি সে কাচেলাং আহেম কাৱে স্কুল আহেম কাৱে পেন ডাংলক সনসুৰি আকিসুং পেন সি নন পুৱান্তা চাৰলক তেৰণ আৰং আৰাতাতুম চেচাক নাং বম লাং পুসি নিলিতোমা ফেৰাংকে আৰুনিংটি কাথৰাই হিন পেন কাহমৰিদাম আহুদ্ৰং arada tumpen nang pachini dun. Fuloni pen oroning tikathar, Karbi Anglong News. Arat kelang doan pansame sini nili tumdak herang ke penang ke humri ke dak fuloni konsistensi ke parlo sarlo terona rongsi nili dak arja pono fuloni cipen kahilo tame kilometer ingkoi so se abat adim nili pini dak na humri lo la se alang litum rong rup ar lo kisung an kisung doma avema la so puthat nili thethini karjupon phansi bor ikon po dak kijun lang misen ave lapen sub center stame ave lapen skor do postame helowing lang kilometer 4 trok abat lapuson si dolang lapen penang o kim somar tum stame skor kidunun e lapuson do o penang o tum stame lasi kesu kiun e do postame lang litum helowing adin kichikon postame kisung lapuson katorado lapen towar kacelenga towar stame dak ilitum mopen stame thekonong dak kacelenga towar stame kahenukin lapuson ti thekonong lasi lapso puthak nilitum Karbi Anglong news pen stame karjupon phansi ini na thankon stame pini lapuson karjapon te penang uklim tomar pun stame tibok hada dak skor ave alang nitum sorkar skor ahem lapuson ave pon tilang lasi dak nilitum nang ki humri pen stame emekri jangri nitum serangke abitum penang humri stame lasi ilitum la soputhak lapu phan stame karjupon phansi bor ipon po nang litum arong along kupiti akisung do kono litum arong ke sajakta vedelo langta ave karenta ave towarta ave schoolta avela school do sitame non ke private se than bom karpen ke ajakta kerama na dak kido ke 30 yak ke do ko tame sarkar pe ajak kerapta dikena ente nang liga dagarong akamra ik on akamra asupul nang di tum arong an amikar amikar nanti ai ke chine tame 100 ke at 130 ke doi ke lapuson sorkar pen nang litum long lapu ilik apor kami lapuson nang pati bok doma ilik apor ahut kebang lapuson doma ilik apor buke kebang BJP ta bang kongres ta bang tame la BJP tungka kebang adu ke nang kan po la pining la election te nang pahai noi nang pahai lu pute lang ta nang wan po school tame wan po war tame nang pohut po nang kicha ke nang kicha ko le tame hai dia si tame bang ka bang belo ya ta nang template nang litum lapuan inglong angbong nang sidulo hola puke nang litum si koy nut singhason konstensi long tame lapuson kerap le dali ma hola tame popular ke dola singhason na bang ke ni di laan chini dunde tame le tai hai tame chini dunde wo singhason na bang tame hapu ke singhason ke inglong aro tame bang hemsu tame adontin ta palong along adontin ta doet tame la koloni ke daga arong bang ke nang de la soko thaga sorkar pen nang le lipin apu thag nang ni pen sorkar pan pisu kupon सरकार फन itu dia bang ke lalo the inglong ke bang ke lalo the inglong ke tuar ta kenang sot rapen hospital santa me kenang sot mati men me kisu pusita me hospital kita ami tame emergency ke ki hut pen lok atwar ke leun ni mati
tuar bang kekit hidung pu bisnat pen fuluni pen pu kepace lengnya tuar dahaya bang kenang dia sonte pu ya si sarkar asor mate la konsil kacari semua pantame tuning di Untela nang itum barla becenga porute nang itum kiso bilu eduko pulute nang itum kupi keno cekon. Isukun ir tame non la anak pen ke tuar dol he tame aprang ke la bulilo isukun ir tame kacang chong pen ke cepon ya pepen Kodak anti nang itum cekon pon. dak pon ke fuluni ke cepon Huluni pen dak nang ikeng pen ke dam ke kontak ko andak. ini tungen da hat ko an kulute der konta madu konta bang nai Alang ni pan same choro long si keluarga kalam thepot ni tumhan dak nang ki humri kana tan pom ke por la se kaduk kawe Karbi Anglong news kelang arat an pan tamel an si ni lam the pachi pon la